chini bruro joto suje bere phaimchui tonero mam pha huimano chongye nosing khonikma chongye wainsu khubke phaidi khe ane baire thangke bo samung tangnai si hiye nijera akolo wainsu eta phaidi tao popular ke mayo are info notice ba chin bru ba hiye chong wainsu le jota bano blog khesra di hiye sale saha khe para ke bujan nandiram ni hi khnao arpo mum chole kaisia birat opoman ki baire phaya su takuku bongso adi mampha nu tongchane rapo bongkhang khorang sompai bo kamna jatir nu onchingyo tangni hi chong phaike makhini baire le phai mampha je jara no otonero khub sabdan ke sabdino sasan ke huisadi baire phaike sudu pucha jugani hi phaima baiya bongkhang khorang jati brom lo ma kho ye man bai kho ye thango ke bo mia kiosko askalo se mai mo chini cherharo je mai sonero thiyo bet thake naithoya nu theke no ha ke bodi tre bobishate bodi ki tan tho baire phaipo nijer akol no bodi akol tame tho beini sabai tongkhe cha thoke bet thake de nero khaka yeto bodi khe akol bele baire ta phesadi brironi chalitro ta o bet thake charitro chayam to ha na deso ha na kham tongo no paina joto ho youtube to o instagram ro pa no sopayo mia ki ho gujarat ro paidre se thum payo bodi akol no ta tu sadi nijeni character hamya ke jetin jaga pho ma thamayo hi sadi se kho ni jugan phaimo pho ta oni diyo ke pa se chongnai di thui thanile bruknu sule second minute phone naya amthamo ye nijer tongro yake second minute ni phino thuyo arpho mum chole kaisia binje ro dare pase tone chin klap abra paro sapayo mum kha hamko se bokar ke paranche hiye nti parani hi sumono nandiram ni hi sao are photre bodika buso takna thota sio thota photo post ye tai sadi hi sa masamse photolek makini buya bengklara bai tongnai chalaipho abo photo no se tap tano sadi lachidi kridi thune pho klaima ke thui thongo।